Pozdrav svim lovcima! Danas se nalazimo u Balkan Hunteru i pričat ćemo o austrijskim karabinima marke Rossler. Austrijski karabini marke Rossler važe za jedno od jako kvalitetnih karabina. Kako po samoj izradi, tako i uopšte po preciznosti samih karabina i po kvalitetu istih. Ispred mene se nalazi nekoliko modela o kojima ćemo danas pričati. Prvi kao takav, model Titan 6. Austrijski Rossler, model Titan 6. Polimerski kundak. Odličan rad zatvarača u milimetar sve klizi, znači nema nikakvih zastoja. Indikator napetosti igle. Varijanta kočnice na samom vratu, što je odlika naravno ekskluzivnijih i kvalitetnijih oružja. Promenljiv okvir, kapaciteta 5 metaka i 1 u cev. Ispred nas se nalazi trenutno jedan od jako popularnih kalibara, to je kalibar 8.68S. Jako popularan kalibar oružja na našim tržištima. Kao što i sami vidite, Rossler Austrija 8.68S, model Titan 6. Polimerski kundak, pređice na prednjoj i zadnjoj strani omogućavaju stavljanje bilo kog remnika. Ovaj model ne dolazi sa optičkim nišanima. Proizvođač je razmišljao da će svako ko uopšte kupi ovaj karabin, naravno, gore staviti Picatinny šinu i staviti neku optiku za lov, jer nije kalibar namenjen nekim bliskim pucanjima i uopšte sama konstrukcija oružja nije takva. Ali je karabin koji idealno leži u ramenu, koji nije težak, a kao što smo rekli, ručica je i sam rad zatvarača idealan. Znači u svaki milimetar radi odlično. Sljedeći kao takav, Rossler Titan 3. U drvetu, u jednom od popularnih kalibara za lov predatora i crneće divljači. 2.2.3. Kraći zatvarač, uopšteno sama i kraća puška. Ovdje vidite drugačiji tip okvira, gdje ne vidi njegov kapacitet je 3+1. Znači 3 metka u okvir i 1 u cev. Sasvim dovoljno za ovaj kalibar i namenu koju ova puška ima, to smo rekli. Lov predatora i lov crneće divljači. Drvo je jako lepo, kvalitetno odrađeno sa dosta lepih šara, čekirung izvanredan. Kako i kod ovde, tako i ova strana samog. Ovaj model je došao sa nišanima, što znači zadnji i prednji mehanički nišan. Gde će kupac birati da li želiti da puca na mehanički nišan ili će to kasnije uraditi preko nekog optičkog nišana koji će se montirati na Picatinny šinu koja je ovde predviđena sa 4 šapa. Isto je na vratu kočnica koja je dosta lakša za manipulaciju. Sljedeći karabin, isto Titan 3, kalibar 270, jedan od najuniverzalnijih kalibara na našem tržištu. 270, idealan kalibar za sve lovove. Ispred se nalazi zadnji nišan, prednji mehanički nišan. Ovdje je to klasična solucija, nije kao kod pređašnjih modela sa mikrofiber vlaknima. Priprema za Picatinny šinu, opet jako dobar rad zatvarača. Ovdje vidimo opet okvir koji je dole, 4 metka u okvir, 1 u cev, što znači ukupan kapacitet od 5 metaka. Nešto što nam dolazi iz austrijske kuće Rossler, jedan jako zanimljiv karabin, Titan 16 u kalibru 2.4.3 direktne akcije. Nema oborne čepne kao što smo navikli, već samom povlačenjem nazad i opet napred, karabin zabravi.
Pogledajte kako sam taj hod zatvarača izgleda idealno. Znači, totalno kapacitet metaka 4+1. Kalibar ovog oružja ispred nas je 2.43. Znači, prelepo drvo, guma pozadi nemačke vege, pređice na prednji i zadnji, kratak karabin koji posjeduje kako zadnji, tako i prednji mehanički nišan, pripremu za samu Picatinny šinu. Karabin jako kratak karabin, odličnih performanasa i kao što smo rekli, znači, akcija je povlačenjem samo napred i guranjem prednje strane. Mnogo brže se uopšte repetiraju kod klasičnih obrtno-čepnih karabina. Sam brunir na cevi je odlično napravljen, kako i sam brunir cevi, kako i brunir sanduka i neće doći kako do habanja istih, tako i do rđanja od strane spoljašnjih uticaja. Drvo je odličnog kvaliteta, čekirung odrađen vrhunski na svim delovima gde je to potrebno, pređice za prednji i zadnji kačenje remnika. Nadam se da ste u ovom kratkom videu uživali u prezentaciji ovih austrijskih karabina i za kraj vas pozdravljam. Dobar pogled!